Ka eksamen matrik na secondary school leaving certificate kabala sedang haka kat kandai tarik uyayong kalakot no haka lai tarik jong benai jemang. Bad ka eksamen higher secondary school leaving certificate na ka class 12 kadang sa asakat tu kani ki subject. Bad keladan repu nyungut ki kena skol ki belado ele ekene ka eksamen na marabagadan na pedeng jongki ki bayo egajing pang COVID-19. Kat badon ki weipat ki bedai ki high risk contact. Kumbalapan bed na do ka sedang kini ki kena kinyo benele biang ekene ka eksamen on dalapan bed daga embos. Wala kini ka klam kala sapriang stat bha kamtam hakanong ba shillong. Hendrai ka sarkar jala kala siya mekarai ban batha ya ka Meghalaya Board of School Education embos bakan penlong bed ya ka eksamen kat kum katarik balapan bana na ka benta kabit ka biang jongi kena. Rengkat bat kini kejing batha kala buru ki kendon baka embos kadai ban pentikina babaro ki examination center kidai ban pentrikam perking bha ya ki kendon jing batha baneda na kejing sapriang jong ni ka klam. Kata ada kebadang ki mas bat ban chong jingai iwe haki jakatho eksamen. Kat kum ki kubor beli olum nak embos lapan pau bahan repunyo ngut ki kena ilado ele ek eksamen hakikat tu kani ki subject. Namar kejing syong jongki ban penkerpang ilade na kejing yebet kejing pang bat kitu ki balong ki high risk contact. Kini ki kena ken haban ab kejing penbet jong ke embos ban penlong ek eksamen bakerpang na benta jongki bakin la ban pendep ek eksamen kumbala pular da ke sarkar jela. Nrai labu opat eka kendon bagi ni kena ken hab ban pensisai lade bagi hab ban syong ban penkerpang daga bapen iya ke RT-PCR certificate bat bagi ladap ban le eka test na ke benta kejing pang COVID-19.